بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بناو خدای رحمان و رحیم، حمد و شکر و پسندان بکاملتی رب عالم ربه. صلاة و سلام لسر مزنه ما قاصد خدا محمد مصطفى به. تماشاوان عزیز دما و بخیر به دیساب برنامه سرنامه ام پیش بریونه دکا دریه دل خوفکن ام دخوازنج دل وره ببن میوان ایرو ام العزیز البخچکینه به ماموسته محمد باران دیسا ان شاء الله مسر کال خو شیخ سعید افندی باخفن ماموسته ام دست بکن برنامه بریجی براستی چند برنامه دو درج ام سردک شنن آدای وقتم کیام ما جو کال ما شیخ سعید افندی و حواله خو لميدان داقة في الميدان الشيخ سعيد ميداني هات دالقاندن وامنور سكني مكرم بكن حبسه ولا بدومينه تدي ام برنامج اخويا وليدا ام سر بشكي بالو سكنين ام مساله بالو دربي مساله كنت بحث كن از خوازم وي بيجم هر چقا بلكي نراس وجي اما تشكي خوش دوی ده حق پالو دا کت دی پالو سال 1941 دا شویتیه چارشیوی دوی وقت چارشید شویت اشمتینونی به عاجز و حتی نگدوین دگری دوین چما پاشات دگری تبرکتی قی بر پالو کتی دوی ناوله از برنه کتم یانس کو پالو شویتی انسانی بلا بون و هر یک وارنجیه کی بلا ببن کو بلا ببن ایشه ما یاش یعنی او انسانی ویدری کل مملکت بلا ببن اجبر وید وی از برد کردن یعنی پالوجی کی وساوی حقیقتا یعنی مملکت علمی ویه و چورا خورجی نور بدایه جا مثلا شیخ سعید افندی تدی لداخا پیه وی و حوالی وی اعدام کرن zaten mahkeme istiklal mahkemesi kunna mahkeme en baş dizanın yani sadece vanlığı deridane nişandani formalite icabi ku mesela meşhur dvece sanıkların idamına tanıkların sonradan delillerin toplanmasına tanıkların dinlenmesine yani aynı ev meseleci bir şekilde tamamı istiklal mahkemesi ya aynı fana tiyatroya bu şekli buna yani seyyar buna lükkederi ihtiyaç haviye raviye çüye vederi ul vederi insana dalakan diye vederi şeyci kadını ya Şeyh Said Efendi pişti dalakandına ve pişti idam kırna ve havali ve idam kırın devam kiriye yani lurji devam kiriye mesela ber ulu camiye epey insana idam kırna و العزیزی که آن الاسخالوی داری اپی انسان توپ کرده و برنه اعدام کرده خصوصا الحربیتی کرده بله دوی tanıkı ki özellikle az خوازم بیشم هدیه اخبار به عائله شیخ سعید افندی را و دو وقتی ویداد حبسه دا سرقه پی جزاء وید حبسه دا ویه او پیرک و زاروک به دوری 500 پیرک و زاروک هبونه به هفره یعنی او عائله مالباتا شیخ سعید افندی زاروکی وی سبیی وی پیرکاوی و ای قمتانی وی ایکو مثلا پشتی شیخ سعید افندی تیگرتنی انسان ای کل در واد مینن قمتان و عسکری وی کل در واد مینن نه هات نگرتنی اوان ایدی silah خود گرن و دیشن درتین چیا yani gerilla savaşı dedin mesela یک جوان قومتانی ویجی علی فید کو جراد ویژن هدیه اخ پنر قیزوی بیا پچوک بیا او دیا خو خوشکا خو مالباتان تفاتنه گرتنی حتی دوی براکی من هبو دوی نوی محمود و دوی ما مال خالانه مجهنه بون دوی نه داره هنی آیریه تدی هانه به ترکی دوی هنی هم دوی جن هانه یعنی قضا دیاربکر دوی مال خاله مجور بون دوی دیامن راکر محمودی برمن بر مال خاله مگوت یعنی وای ما تفاد بین قنا برج مال ما انسانه کی
جزريات ما إنسان كمينة دي إنسان كدشون بليني بكاوي ورن نين حبسة دا بمرن ويوان بكوجن عيدان بكن شوا بكن هيج بليني بعقبتان دبي برج مالا ما سبيك يجي جزريات ميري من برا سبيكي بمينة بتشوك بيا وجي ده يازده سالي بيا تسليمي مالا خالي بيكرنا أو جي مالا وان فلتيا مثلا أو بيا خوشكا كويل برشير بيا خوشكا كي جي ماستر بيا أو شش هفت سالي بيا خوشكا كي جي ماستر بيا وبراكي وي جي ماستر بيا وانا بتفي دياخو تب الور ويجا دغ از بچوكو وقتی که احتیاجی وان شد و پرددان من اتشوم چارشی مجوانا اشیا دستندن عسکری مبردا یعنی تدی بدی حمل وی داره باو من لسریچیه و عائلم مالبات کسنه یک او وانجی دزانو از نارم ناچم و از دشوم راحت اشیا سنه دانیم مجوانا دانی احتیاجی وان دغ پروژه پیرکا شخصی دفندی پرددام برهبو دوی اجار کی چوم دیسا چارشی دیسا تشمشکی لازماتی که کوچه و از بینم دوی اچوم بر اولو جامی من هرت کو ملت لویا لیویا لسر قالدرما ساکنینه الهفتوب بونه و ارتجع دیجی والایه هنکی عسکر insana kuştuna serivan seri sungiya xistine serivan seri insana leser sungiya xistine jinava jibaj ulu camiye diçin Mardin Kapı'ye Mardin Kapı'ye ten ulu cami millet jilure bu havay dve on seriya yani tedi teşhir dikin jibuk millet yani vahşet bibine bitirse çave millet tirsinin dve millet leden hert miji usalên hert İcad ve hinki seriyaji ber ulu camiye şiş habun dve servan şişa xistim dve miji usa lên hert tedi herkes lêner hayret milji lên hert az biçûkim jî o dve paşê min kir ji wan seriya yek jî serê bavê min bî li wan qistirmiş dikin û wan dikujin cêk wan dikujin li wê derê serê wan jê dikin bedena wan li wir dimîne artık ji haşerara ji heywanara û cesedê wan li wir dihêlin û serê wan jî tînin li wê derê teşhîr dikin ê ku serê şîşa dixin ê ku ser mizraqa û asker teşhîr dike diçe û tê ji bo ku millet pê bitirse divê yek wana min seh kir paşê ku bavê min bî û aynî bi vî hawayî li Bingolê divê insana ku dikuştin serê wan jê dikirin û di anîn aynî fena tesbîhê hevê tesbîhê di goyê wan da ben derbas dikir tedî serî divir dijê kirine goyê wan da ben derbas dikirin û dibirin li Bingolê en cê merkezî di wir da wan seriya yani fena şirîtê li wir dal diqandin و حتی بروجا لوردمان بین دکتنی ایدی اوسا ملت به جبینا و حدسز دوی هی تزه دبرن اشتاجی کی و خالی داوت سری ابوی وحشته پشتی شیخ سعید افندی و عیدماوی و حوالیوی به وحشته بسر ملت دا چوب ایدی ابو وحشته وان sadece تدی ببلغه کی تنه نما بیه یعنی مثلا Diyarbakır pişti ku Şeyh Said Efendi digirin û Diyarbakır dikeve kontrola wan û piştî wî tedî dewam dikin çin lêcê çin Bingolê çin Paloyî de li van dera êdî bi pey milletê dikevin û gunda dikevin ê ku destek dave wan ê ku nan dave wan ê ku av dave wan ê ku selam dave wan ê ku ti tişkî ti yardim kî nedave wan jî yani hinek neyartiya wan bikin yani mesela digun da yek jekî xweş nîne ya jî mesela milkiyeta wan dîqata wî kişandiye diçe dibêje wala vîya jî yardım bi Şeyh Said Efendî ra kir û wan jî digirin dibin mesela gundekî badika ku kerrajê ra dibêjin li wê derê bavê xezûrê me bixwe di
دگوندا نوی محمد شریف دگوندا د زماندا جی مجادله لقارشی روس جی بخود تداویه و فداکاری که مزین جی نشان دایه یعنی جبکو کافر روس نکه و مملکت ما ناموسا مسلمانا تالا نکه مملکت مسلمانا اشغال نکه تدی ملت ما خیرت کن ایکو سلاحی وان تنیت امکانی وان دا چه هوا یعنی هنی کنه داست کن دستی خودش داسه ها داست تشکیتونه داسه دوین هنی کنه داره خود دوین هنی کنه تدبیشلی آوان تدی ایکو ان شانسلی و بیشلیه هید و پر روانجی شور بونه تکس لهبیا حکومتی نسکنیه در کابرا تدی عسکر وره حکومت وره و برا هرایاجی برا وره مالحب کیس که کسی لهبیا ویتشتی نسکنیه تمام ملت حریم مکرمان شخو آنا تشتکو پر دقیقتا معرفش دکشینه او تشته یعنی او قاس فداکاری هاتیه نشاندانی و جمهوریت یلسر فداکاری و انسان هاتیه آوا کرنه یعنی شونا کتوانا مکافاتلاندرمیش که aynı وی انسانی بینی او محمد شریف دل هف خسنا روس و واندا لهف دخن دربه جمله خودخو حتی دوی yani derba خوشی هستی مسیجی دمکی zarar دیتنه و گوشتی هاتیه برینه دوی دستی چپی تکه بن پیه خو شوره خود تکه که باویجه دور داجه که یعنی جبو دستی ویجرا نوه مانه حربا خود دوام که دو ساعت که حوالی بی دستی دیگر نهایله دستی خوشه که دید بلکی تداویه بی هوا یعنی دستی کد شتی جرا انگل دوی اجه کم جبو که از کارم حرب کم دوام کم حوالی نهایله دوی تدی بلکی باش به تداوی به باش و تشما دستی خوشیت کی داویش جه نکد حکیمتی آوانجی هب یه انسانی وی چاقی تدی امکانسزی تشنا مرد دهین کرنه اوجی یعنی حکیم بونش دوی دست خو بدرزی و بن وی بخود درود یعنی به هوا درود چرمن میوی و سا علاج کر به علاج گرمانجی که ام دویژن ارتق لوی گوری یعنی وی چاقی چه جبو برینه باش ویه دوی دستی باش بو اینی او انسان لگنده خوب پشتی تدی روس شکل میش بو جمهوریت آوا بو و ایش مصطفی کمال بوان قدیا ایوانا جی وی فداکاری خو نشان دن ایکو وفات کرن و ایکو اسیر کتن و ایکو برینه خو گیری هاتن مملکتی خو گنده خو اویا جی ایدی لگنده خو و حیوان خو را مشغوله گشما خو لگنده خود که یک دگنده جوان نخوش بیه دویجه عسکر تنوی داری اینی دوی او محمد شریف او که خو حیوان خود جیر داده و ده جاندارما که هاتنه وی داری و یکی گندی وانه که فسادی را باش بکیسه دویل باوان بیه و او جی که او جاندارما دبینه و او مثلا شیخ سید افندی جی هینویه یعنی چعبی بار ناده هر مثلا باوان بوان را خبر ده حیوان خود جیر درباست که ناچه باوان سلام جی ناده درباست که تشه و دا جیر ده تشه گندی گازیت که دوی شریف تو کدا دشی دوی سلام کلام جی تنه دوی از بر حیوان خود مازی کدا دوی کاوره اشتا وانات نواره ویداری دوی حیرانیشه من حیوانی متشه حیوانی خورا تشم و دوی بوی هوایی پیرا خبر ده جاندارما جی تدی که ایوالا کرمانجی نزانه جوان را جی دویجه جاندارما چی دویجه؟ دویجه دوی وای لقلبه ملت مجاردن هفت توپیه و دنیز زمی قلبه بستینن و جمع جاردن هنه سر دیاربکر امی دیاربکر بستین امی حیفا شیخ سید افندی جوان بستینن و صادویش جاندارما با عسکری باخور او صادویش و عسکر جی دمال وی داری ناویان لیستت که و پاشید چن وی و بری وی دون سر خاپی جزا اوی دیصد جزا اویه دایه
demek vakti kutu girtne aynı ev merve kuşkayet luant ke vana hatına girtne radka gay xo tedi beri jota gad kirin radka gay xud ve mergavan ber derivan en ardevani verimli kijane dişe mergavan daju Pirekayı dertid veje tişma mergama daju veje hiç avetel hatına şeroye de şeroye vicar kadın vere Nay idi nema vera vi ardi jimraya jana pedazi baju seviye hurun kastına mesela khazuri min ve çaxi şeş hafta sali yani hatta de لپی باوی خود دگری وقتی که عسکری ویدون دویجه باوی جرا دویجه از هرم نگری از هرم شهر از اشترا شکلی سور بینم اوان شکلی سور خلقلی به وان یعنی تسلی دایی که تابی چوی جاردن نهاتی ایدیل سرا قپی جزاوی دمینه بیره کویجی دمکی عقل نگیاندی که اف مسئله که هاتیه سریوان او انسان جی وقتی که وانا لور بونه نه انسان بیه یعنی انسانه که میرانتیج پیره هفه نیویه جانا بویا مرگاوان داجو پیره کویجی فهم نکدمه خبری به شکل که به انسانی که چنباوان جرادشینه دویجه شروط الکدری اشتا فلان کس هاتیه مرگات داجو و دویجه آنا پیده آمنه لی خودی تیدی ایجا بریویجی پیره بیه ده حفظه دا بری دویجه دوی وقتی که او خبر جراحات işte Muhammed Şerif Rabu و de hapse da de boşluğa da çu bir ali hat bir ali yani pri lzoravi çu yani işte hazm nekir o de çu hat او şevraneza hatta berdesi şevaki o de can o zaten cesedi ve jinadın var yani ana mesela او kendi hani زوک و سری خپی واندره جبو تعدیلات ود کردن تدی هستی مسی درکت حتی دگوتن هستی انسان آبن مجبوره خوراکو وان چودی لکشا خود دا یعنی گوت مگو بلکی جی یعنی تدی کالیون و اولور هاتیه کشتن جسدی جی ندانی که بلکی جسدی ویجی او هستی هنگ جه ایوی ونجی وان حاصل جسدی ویجی داهی نادن وان و بوی شکلی مثلا اویه sadece somut örnek ekiyem bu. Bir havayı ekuş havdu insana nakhoş bune ya çiçki İslami yönevan zede bune ibadete wan haskrana İslami haviye ولو رانا كربن سلاحا خوب شيخ سيد أفنديرا ناط من سر ديار بكر جداهي ديسا عسكر بيكت يا توب كريا اكو كشتيا اكو بالصالة لحفصة ده هشتيا دليون راحت نبونه باشي وان سرگن کرنه مثلا خاطیه هدیه کو امدوین دویجه از دیا خو و سوی زاروک بیرک کو امد وی خوشه دامون تشتکی ندادم تشکی کو مرد باوی سرخوشی ندادم مرد ایجا دوی سبیه بچوک تخته قروسی کو امجرا دویجن حشره کی بچوک سبیه بچوک دخو özellikle ev beşike vani darin da çeydibin دوی کتن جانیوان وان دخوارن ندیشتن ام تدی تداویجی بکن دناو دستی وان دا دوی خوشکه کامنا برشیر روزه کی ناو دستی مدا رحمت کر مر دوی مخبر دا عسکره امکان ندان مکو تدی ام بمن و شیرن یا da mesela pirek ya diyavi pera naşandın ve jinav deste mestendin jinav deste diyamın sabiye ve stendin birin ve aji küçükvum az peyvan kattım bazdam tediş belek ve küçükvum ki asker prezide ugnet kırın az peyvan bazdam çum mugoşka çavat kın kuşkamadın kuderi cesedi rakırın birin ve birin cezavi hapse piçki ve de birin hemen cik maguta di hasti derketin demek hakikaten hasti wan insan abune adve piçki ve de birin kevir kilwan dere habu devin piçt kevir usa ve deri kolan yani tabi cilevi yani ne adabeki İslami gibi cinanin dve piçt kevir kolan aji alve der runştum medesef da beriye xo milwan denert kolan u cesedi xuşka mkirin u khaliya avetin seri و پشتی خالیات سرهات نجفتی ماتم بادیه خو دوی خوشکامن و سامر دوی خوشکامن مزنا ایجا جمن مستر
دبی وقتی که عسکر گرتن سرمالا ما پر بخداری کی مزن به سروانداتشن و بیرکن زارو کن زاتن اکل واند خون اکل پروام کاشت که معرده را و یعنی وی خداری دبی خوشکامن جوی اتکلمش بو دبی آراکی امکان دان ما بر دکتر جی دبی دمکی دوی اسنای دا زراوی و قطیابو و بوی حالی و بوی نخوشینه گو او جمر براکی ویجی دمره او دیا خو تنه دمینه و پشتش سید افندی زاتن اعدام دکن او دیاوی سرگن دکن به تبی پیرک و زاروکی شیخ سید افندی جبوک عذاب بدنوان اولی دشینن آلی قرار دنزی ما مستد خوزه ام بیال بهلن ام شخوره استرانه که گودار بکن بشرا بشادیم نمی بدومین انشالله تماشاچیان العزیز ام دخوازن سترانه که شکه محرم دمیر گودار بکن پشت سترانه ام هن نابره پشت نابره من پیشوری ببن نالینا مسلماناته دنگ جارو اسیراته نالینا مسلماناته دنگ جارو اسیراته ایروج هر در عالم همه چبکنج حیاته ایروج هر در عالم همه چبکنج حیاته جاهلون زانه دب ظلم دارازانه مل جاهلون زانه دب ظلم دارازانه جلو قینا مرزانه همه چبکنج حیاته جلو قینا مرزانه همه چبکنج حیاته بنده گر مسلمانی devleta İslam ekani devne ger Müslümani devleta İslam ekani be hale perişani hem çıkınç hayate be hale perişani hem çıkınç hayate cevab meseri hilda ler bacaru her günda cüber ve meseri hilda ler bacaru her günda aşka şehadeti dilda hem çıkınç hayate aşka şehadeti dilda hem çıkınç hayate برایرو ام اسیرن دست کفر دا حقیرن برایرو ام اسیرن دست کفر دا حقیرن لهر درم پزاکرن همه چبکنج حیاته
دکه حکمیته او چند ساله لامته کفر دکه حکمیته پشتی حکم شریعته همه چبکنج حیاته پشتی حکم شریعته همه چبکنج حیاته همه چبکنج حیاته gerek emşah u emir ben tevde zane ilme din ben gerek emşah u emir ben tevde zane ilme din ben Müslüman pişti esir ben hem çıpkıncı hayatı Müslüman pişti esir ben hem çıpkıncı hayatı Mücahide me cengaver İroler varuci Mezgin Rabun bejmari Eme çıpkıncı hayatı Mezgin Rabun bejmar Eme çıpkıncı hayatı